Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatal lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sedi asukuru kemaraja lau risesi arajangan na pengallahu Subhanahu wa ta'ala rilalan na idi manange risese na idi manange terutama atamata na pengallahu Subhanahu wa ta'ala yang naritu angkanai nawiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala umur malampe na niya sunga kuya topa disingang na irapi ulang makbaraka na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji ramalariolo ang kamopa si bawa tomatuan na ule kapa ramalangi nuli di ni gaga. Wadi jaji ramalariolo ang kamopi si bawa. Ya. Bainina, ya rega lakin na, ya rega anak na, ya rega keluarga na. Nekia wadi jaji makukwe di ni gaga. Ang kanilele ripam masena pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, angka saisa boleh ripallawangan na atamata na pengallahu Subhanahu wa ta'ala malade mario marennu melo siolong polong si bawa ulam mak baraka na pengallahu Subhanahu wa ta'ala melo rapiwi ulam mak baraka na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Allah lain daripada yang lain. Nekia wani melona tama ulan ramalang lelewi ripam masena pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Nari makwana naro idi manange yang ke iwering umur malampe iwering adisi disingang aja mu pasia-sia itu nasabak maka ega seji seleta sumpulolota ya koliri lelaki buruk melo rapi pada yang ke irapi wani. Neki adena gaga kesempatan nawiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Salawat nan niya mapasalama tandra lupewi kiringangi lauri ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapak na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah iritai semangat na jamaah luar biasa. Bahkan angkai seliwang masempaja seliwang na masigi iya. Mudah-mudahan rumatu alina mariolo tama suruga. Amin. Sinin na tomato malabiku sulasura malabiku angkerya masiri pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam halakan nasu illal alimun. Binasai rupa tawe sangadinna tau angke punai kipat disangang. Wa halakal alimuna illal amilun. Binasa tayu rupa tawe tau punai pak disangang nade nak kamalakangi pak disangan na.
wa halakal amiluna illa al mukhlisun binasa tawi to angke pune pak disengang nakamalakang ipak disengenna nekia de napasi mata-mata lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala de na ikhlas lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala de na makasiniana papole wisedi pakasiwiang de na makasitentuanna lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala maka rilalenna ya ade sedi kesimpulan melo ialah maka deidi ata matapana pengallahu subhanahu wa ta'ala sedi aponganna sininna pakasiwenge ya naritu niae koi niae naupana makanja niae papole wi pakasiwiang maka insyaallah makanja i requero neke naupana masale niae naupana masale niae maka yakin dan percaya masalah itu jamaah yang dimuliakan Allah ingkai lolongan. Yana namakan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah majapu sitongatonganna tungke pamalana apalanna sediru patau tak gatungi pole riniak na tasidi rupa tahu tak gatungi iya maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mangfaria bidukuli Ramadan nigi mario marannu mutamewi ulan ramalang majapi itu tami surga pamasena pengala taala tapi batena tahu mario marannu padaling angka tahu mario marannu tama ulan ramalang alhamdulillah toman resi bepah ya. Toman resi jalan kote ya. Angka tahu marannu ulan ramalang alhamdulillah magai tolosi motorok tolosi si gandeng si bonceng ya. Angka tahu lagasane marannu mario tamu ulan ramalang agai tolo mapatasang makembang api dan lain sebagainya. Rasa dia nagago ke kampota. Jadi nigi tahu tergantung riota. Tapi nau panang katau mario marannu nasaba melo lalungi rio na pengallahu subhanahu wa ta'ala maka insyaallah ia na tu tahu lolongangi barakatna bulan ramalang. Ia na tu tahu lolongangi barakatna bulan ramalang. Maka rilalanna ia wani maka talue ompona ulan ramalang loni mai si mata ipakasingi winiat taidi ata mata pak na pengallahu subhanahu wa ta'ala papole wi pakasiwiang i angke na perluang pengallahu subhanahu wa ta'ala makanya aja tahirang Pak Bu aja tahirang nariko engka tau mas sempajang deke etasalli madari ikatalu nakka Allahu Akbar. Depa. Magai karena dia berusaha peko carana alena berusaha napakasingi winya na mangulur pengala taala nasaba magai naupan amulangan na dena makasing macu manang letu capana dena makasing. Makanya kong katau takabir biasa tomato biasa kasina komita takabir Allah wadi jadi runape nak kalimana ni ngarasi manukna di panang kenapa tamai napanu si pemang siapa tahu ya regen apa ti Allahu Akbar de pamatu nalatu nengarangi nalupe mali gunci motorona napalesi labbi ramero daripada makabawa midega agama 7 akhirnya alamat sia-sia mage de na tomati hati mati ka papoli wipakasiwiang. Makanya aja mu cewek-cewek kasih kong kasih situ moto Allah depa tadi. Maka karena dia berusaha memperbaiki niat. Engkau apa tu tahu maka dah agar na piji Pak Ustaz nemuak kami tu bawa na pumpalin nai menyamam ni ko makan nasaba magai yaitu atinna rupa tawe peringaranna rupa tawe dena pada kecepatanna. Angka tahu nakana tapasi sambunna peringaranna lori pengala taala. Makanya
Dia makan angka tahu kasih ikatelu naka ikapa napa makan si sambungan na pada tu rekin na HP nape sapa jaringan loading. Ya. Jadi aja buka pada dia pada mana peringarana tasedi rupa tahu angka tahu nakana si sambunna angka tahu nak beka dua pinapa makan si sambungan na angka tahu minre piasa eko bulu empat kadang napa runtuk jaringan. Ya, kadang makanya ini mato bertanggung jawab peko bateta pakasingi niata padahal itu HP NKP maka melambak angka HP 3G angka HP 4G angka HP 5G angka HP sikat gigi dia pada manang motoroe lagi dia pada lah larinna apa aja kamma meloki pada larinna motor NMS si bawa motor CDI manrasa itu tatar-tari mor-mor na motor CDI ya kok dia tatar-tari apa na tatar-tari ayana ini maka inilah dalam ini maka kita bijak melihat sebuah aja nemu cewek-cewek nak kapujala dan menaturi naka dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ternyata ditanggung jawab pakasing ini anak alina matu tanggung jawab maka bantulah dia dengan tidak dia mucawa cewi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah majeputung ke tungka amala angkai si bawah polena ironia na sasi di rupa tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum malampe ulan ramalang pakasingi memen niata makukui papolewi pakasiwen degaga si mata-mata sangadin dari orang nunna pong Allah Subhanahu wa taala aja makadai karena Allah 500 sebuh bisa mona sengiro karena Allah iya iro ai masulan ni kanun ni karena Allah karena ke nali aga moleng ni panitia masih ngakade panitia ke karena Allah 200 sebuah tapi matu praja-raja memen ni tapuna Allah 500 sebuah. Ya. Contoh, tapi detona menjadi landasan maka de yero itapu asana nariku masumbang maka de dina ilas tidak bisa menjadi landasan. Nah sabab magai atinna tasende rupa tahu taninya idi rupa tahu denul degage di rupa tahu ponisi atinna tasende rupa tahu maka de manayanu de na ilas maga sana de tania jama-jama tai di rupa tahu. Tani aja majaman na rupa tau melo poni si tasidi rupa tau ihlas na de na hilas na kaya jama-jamata di rupa tau maparing ngerami mapakenga ki makada tungka si de pakasiwiang ang kalalo ki pakasingi winiata lauri pengallahu Subhanahu wa taala. Sining toma-toma malabikang sura-sura malabikang yang keriya masiru pengallahu Subhanahu wa taala. Narima kuan na naro rilalan na iye ulan ramalang aja mu pasye-siye nasaba magay idi makukue rapi engi ulan ramalang ang katallu kesempatan maraja na wiringi pong Allah taala nomor sedi kesempatan pamegewi amala tambewi amala rilalan na ulan ramalang malapi-lapi malicu-licu ngapalan na wiringi pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 kesempatan rilalan na ulan ramalang itamba-tambewi ipa disengeta. Ia biasa utun na tanya ulan ramalang wadi jajeng katau cica misimigo mengkalinga carama. Ulan ramalang wani ki mengkalinga carama. Subuh-subuh ki mengkalinga carama. Iliseri pa disengata. Maka insyaallah mudah-mudahan ia metu-matu tu mancaji lalang, mancaji jembatan nang kanola lete pamasina pong Allah Subhanahu wa taala. Gangkana maka de nabita man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tarikan ilal jannah. Nigi tahu salewi bulana. Lau maring kalinga agama, lau matuntu padisangan, ya lomo ngiri pong Allah Subhanahu wa taala, ya lomo ngiri pong Allah Subhanahu wa taala, mutamewi surga pamasina pong Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesempatan ini, kesempatan ini, lelungi rio na pong Allah taala. Lelungi baraka na ulan ramalang, lelungi adampan na ulan ramalang, lelungi ulang iyang kay na paturo pong Allah Ta'ala
cica si tahu na wiringi pung Allah Ta'ala apalagi matu ilalungi rilalan na ulan ramalang kesempatan maraja tanna podo ilolongan manang idi ya naritu lalungi ulang wani Lailatul Qadri. Mudah-mudahan insyaallah berakana ulan ramalang akamasenang pung Allah Subhanahu wa Ta'ala idi manang dena paja na wiringi adisi disingang dena paja na waringi sunga sehingga insyaallah angka kesi polong ulang ramalang rigo angkana ilolongan adam penna pengallahu Subhanahu wa Ta'ala sehingga salama ki rilino lebih pamati riasurimon rinna pengallahu Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.